Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho murigereria bw'Ensoko TV nigora sechinga kia semesa ya mayakuru Ensoko chinsa isatu hasubot kobiga bwa kabere motinyino yo gatano ari mu mwaka yiga bw'ekiri bubere 25 ne monchenkoro kwa Clinton Ndigi na abatuko bwata nabakuru ase studio ya kabere togosabiro karanso ikobe na intwe kurubono wika omwira sengicho na mange turache gusanga aine kiwe kuru ase chinsemo au aiga negatia tukwarigana senchira yobwe. Actually no kubeka emphasis ingeke ntomune ke Europe Disability Board manye no kubweru siwopi chibese chichiwe ko ntombire gana go occupational therapy na physiotherapy esa bantu beto batabwa tibesa ebyombe ao imyanyamira byasabira ba MCA korigereria buye budget yo mwako yiga era chigosomwe eri billion kyanda nukutaisana na isatu eri koene kyanko mokonyero mwananchi. Huwa tuko na vikao vya namna hii ili kuzungumzia swala zima la sekta ya elimu katika constituency hiyo. Mujumbe w'ebunge abo machoge borabuo badia barongo kori gikaro na aboroki abanene kura chiskuru ao kumurikiro burendi bwa aboroki wa igaiga kwenda nebimeri bye ekawa emerito kwenda nagaiga ne 1100 kwego mugaba county ya Kisii obwato kire bimeri heribwe meya mobye kawa kuchia sabaremi herigo kinya okwama wekemeri ekyo ase county eyo. Karibu sana mwanchumu rigeria bone mesema yakuru Ensoko chinsa isatu hasenchira yobo ikeno achakire bono tuguchaka no robotiro kubwatekana budget kuru ase county Nyamira sekero ebunge ya county ya Nyamira herache gosome budget yo mwako yiga yikagaire kubaye chilingi 1 billion kyanda nukutaisano na isato niko bone byombe bitari bya serikali bunakirikia Lake Region Budget Hub amona kirikia Nyamira Budget Champions baragire ogotabekwa wechibesa hase chiganire bakukwana hase enseme yona barikia mangana mosubati unike ombati kurwa sekyombe kya Lake Region Budget Hub na bwego Douglas Onkeo kurwa Nyamira Budget Champions segati ya bande niko bono basabira ba MCA gotaitie chibesa icho chibekire ase ebose chitabekiri hase abalema abamanyete no balema nabego chia bisi cha ba MCA amo no gukwana engeri y'abakori emeremo be county ya Nyamira. Muri kito Steven Nyarike mbonde na muri kero robot urasenchero bwikirana bosi obogo chigosomwa we budget yo mwaka 2026-2027 yekagire go chikoba chisiringi chibilioni kyandano gutaisa na isato ige byombe biri byokorotota botumeki bwenibo ase county inseyeri aburi asomwe Kenyanda Ntobu Lake Region Budget Up inseyo mosbati yunokeke Mtombati amono moske Douglas Orutonkeo abwatukire birengereri aho igoro ya keria baganeti nyare ko bagekorigererwa na ba MCA Asamaria tankoro ko yonokeke Rubombati nigo inde the county budget facility to Nyamira County nigo toleka iga kwa niaba ya Lake Region Budget Hub toko wa funded by Budget Hub egendo kenene giatoretaga iga no koligereria e budget ya ito the program based budget for the financial year 2026-2027 elinde tororenga kibuna abananchi ngaki input cheito tubenete tusyo ase budget yiga e budget yo nigebwate ebekire 1 billion 9.8 Asamaria nkoro ku Douglas Orutonkeo Oseli Sosa rero tuachire gaiga from various wards ya Nyamira County erinde tuabira tukoligereria budget ya Nyamira estimates itaenda kwenda gutumikwa mwaka 2026-2027 Omosubati yunuke ombati nigakweranga nige county ya Nyamira yetaniria maganiria bekire 35 igoro yemia asogwa kademeshara ye county asebaraje kubwatuka chibesa chishiringi milioni 3 nugutaisa na 3 ase budget yo mwaka 2026-2027 agento kia tukunire obosibwe itone as a revenue eyure allocated 165 million so kulingana na PFM Act
etwarorirenga kulingana na mishahara gochiwakanwa eyuere 3.8 million county government of Nyamira tebwateti ekigwenete gokorekana the 35% threshold of the wages and the personnel emoluments ase itokorange budget ibabwenete ba increase the revenue so that nalitorachi gokorachi development ase county yetu ya Nyamira. Budget ya Nyamira yo mwako yo iga nigera che komenta igoro gikubwekanirwa no mwako ruetete aso mwako 2025-2026 budget ya renge 7.58 billion gati ya bidi baganetie na mona okorigererwa kwobo chenu boikirano na komentwa chibesa aso boime magima y'abantu kurusi chibesa njiri cyabekuri kinyinga sana chire misallocated una wantu aligereye budget ye twaligereye twarona a board nere bawa ya disability ya bere bawa dana ngo exist ebekeri kibesa lakini gato kuligerere for the last 2 financial year board they will exist but lakini banye beke the budget kibesa jito go saba jirusi wororo because ndo bwa the board ya disability kibe go to the health service as a disability board banye beke the 5 million nigo boigo kiombe kiagendere korotota chisiringi chi milioni 50 ekyo kyabekirwa asogo chikorosia chi septic tank asicho bischonsi chabe MCA gento batebere nga chibese ekyo nchibwenu tikobekwa abo asekorende chirwa se department gosegeta abeke ngao dobwate twarode bagodane septic tanks nchibwenda kwagajwa in MCA services igoko 70 million 70 million a septic tank egero kubagira igana bokorone kere wode oja kwa kere obisi wode oja kwa 3.5 million nigo ko moboigo baboriringa na seki county ya Nyamira ebegete budget ya chiringi milioni 30 asogo chia gokorera amonjoreria asomorekano bwe county ya Nyamira asomo no bwe Kenyanda Ntobu county branding ntoroche kwerende babigete kibeza na county branding una badaita ku brand county yeto yes the kale sana ekero devolution yes up to now this is over actually 15 years talk again ingidogo brand county kibeza jiri babigete 30 million tigachienda se disabled people abanta bale malete asabaigo batebirenga a board ya bari bare no borema nigeire chishiringi chimilioni 5 ekyo korengana barobere irenga bese chionjanya okorwa meremo gokogeranga board yeyo terabe kameroberi ya ebo ikiranu abaswatare mo afanalepo teigwa road under GPF and development matakire allocation ya batakori ya because they are being allocated na 500,000 actually no kobeka emphasis ngege ntobune ke ku disability board onye no ko bueru si wopi chibese chichwe ko ntombire gana go occupational therapy na physiotherapy esa bantu beto batabuga tibesa de Steven Nyarikie Monde Ensoko TV county ya Nyamira. Bemano Morikito Steven Nyarikie Mbunde kurwase county ya Nyamira na roboti rwa senchiro bwikira ntogos kabose mwanchu murigeria ritukeri morioka nagayo modro gotuboka se school ya secondary ya bamura ya Sameta nigo ritkoria rero mojumbe wensemeyo yabo machoge borabu mwishimo badia baronga twarege karo n'abarimu abanebe chi school wetania 34 echo kirase bungeyo yabo machoge borabu erikorotota amagendro ao ase sector chiseme nabego kwandra hemeroberio heyo yabekiro herigo chiakone kyabuna amagima ya borokiwa nabego aborokia nkoba are kobo senkwegware ribaga eriabo siasa chiskuru ao ka ukwana se school ya secondary ya Mokubo nigo boigo mobisa bwechiseme kurwase sub county abo machoge anyarko baga koro kuboria gochase aborokia kwene kyango korabari ebikaro na aborokiwa herio komanya hemechando bagwetera una enchire ya moyo gochigosiria ebikore byo gotongyo wechiskuru Morikito Caroline Mosa agotomanya senchiro wikero Litkolia lero nigo majumbe bwe bunge aba machoge barabu Obadia Barongo abaga gotwara egikaro kya bene gati abalimu abanene bechi sukuru imeye bunge yo abwase baba bakweresana nabago gotwara chinkwana kya bene kobwatikana noborendi botakere ko babo kobekwa eriko keya amangana bunemerero yechi sukuru anene mano yo bete ko kwanekiwa abulitkolia goro ase sukuru ya Sameta. Tumekutana hapa kama jumuiya ya walimu wote wa constituency yetu ya Bunachoge Borabu wa shule ya upili. Huwa tuko na vikao vya namna hii ili
kuzungumzia swala zima la sekta ya elimu katika constituency yetu. Tunazungumzia mambo mengi kuhusu infrastructure ya shule zetu, kuhusu performances za shule zetu, kuhusu the way forward, mambo ya safety. Tumeona kumekuwa na mkasa wa moto katika shule ya utumishi. Hapa pia tunalizungumzia swala hilo zima la security, nini tunafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba mambo kama yale yaepukike na tusikuwe na hasara ya maisha ya wanafunzi. Korengana no mwabisa munene bw'ekisemi kurwase sub-county ya Bomachoge Gladys Lepshoi nigatebire banyare koba bakobeka emeroberi ya bene erikwenekia abana nko babale bakorendwa buya ekero bare chisukuru nabo igo kwenekia buna nkonyora bare ekisemi chisaine. Tumezungumza kwa upana na walimu wetu mikakati ambayo wanafaa kuiweka ili tuhakikishie usalama wa wanafunzi wetu, walimu wetu na wafanyakazi wote kwa ujumla. Mbali na usalama, pia mbunge wetu kwa maeneo hili ameyafuatilia maendeleo miradi ya shule ikiwemo madarasa, kwa ujumla miungo msingi ya mashule yetu. Basi tumekuwa na mazungumzo na tumeelewana ya kwamba tumeafikiana ya kwamba bodi zetu za mashule sihakikisha ya kwamba kuna mikutano yanafanywa ili tuweze kuhakikisha ya kwamba mashule yetu yanazingatia ile usalama ambao unahitajika. Kwa mfano madirisha, milango na hata kwa ujumla tuwe na intelligence ya hali ya juu hivi kwamba kama kuna jambo lolote ambalo linatuhitaji sisi kwa pamoja tunafika hapo na kuitatua. Nashuhudia moto kwa shule zetu mbili za junior primary, junior school, na kwa haraka tumeweza kufika huko. Bado uchunguzi unaendelea. Hatukupata wanafunzi ambao waliumia wakati mioto hii ilitokea. Wanafunzi wetu hawakukuwa katika maeneo haya. Kwa hivyo beef up the security, tumeongeza usalama pale, na uchunguzi unapoendelea tutaweza kujua yale yaliyosababisha moto. Nigo mwalimu manene bwe sukuru ya Mugubo Secondary Edwin Nyabuga kirembi ya manogo cha somo jumbe yo asoko bamenta esukuru yo obolimo elibabeba kwagachira chinyomba cyo boraro cy'abana abanyaruka. Alipofanya kikao nasi kama principals wa constituency yake ili kufanya ushauri kwa vile tunaendelea kuongoza mashule ambayo yako katika eneo bunge lake, na pia kuendelea kutupatia mwelekeo kwa mambo ambayo amepanga mengi kwa kuinua miundo msingi katika shule zetu. Kwetu hapa Mukubo, hii ni shule ambayo iko na watoto 1,004, lakini shamba yake ni 0.85 hectares. Leo hii mheshimiwa ametuahidi kwamba anatupatia 2.6 million ambayo tutasaidia tuweze kununua shamba kwa majirani ambao wako tayari kuchukua shamba ili tuweze kuendelea kupanua shule na kujenga especially the girls dormitories. Korase sukuru ya Mugubo Secondary kutoka imea Kenya bunge ya Bomachoge Borabwe County ya Kisii Lieteriane Mausa Caroline. Bueno, murikito Caroline Mausa na roboti rwasenchera yubo ikerano mwanchu murigari atogoska bosio hase roboti rukubwatia bono nigo omugavana we county ya Kisii Muske Paul Simba Arati itkori arero habwatoka bimeri biekawa chiribu emeya mo cyase abaremi kurase biwanda au biekawa eme county yo kwa nabarikia mangana hasense moyo koena na amaigerio bole migo cyase abaremi ya ATC nigo Muske Arati hatebire buna nigo abwate omoroberio bo koena na ebimeri enuse million ochiase abaremi herigo kinia hekemeri ekyo nigo boigo Muske Arati arure okoboria gochiase abananchi na boigo abasai kurase county gutumeke mitando asenchirengia erikoania e county yabo.
rero twakire igaiga kwenda n'ebimeri bye ekawa emeri to kwenda nagaiga ne 1100 nindigire tuwe chimotu ndorose nindu ebimeri enusu million kolingana na kelina promiseti abalimi bane kero na enkoboli chikura nindira mugoko chirinke na arwete dirina ansirete wone gabalimi bate birenga chia melire one of the factory na arwete nyamache ogendoro you will see kameri kinga gekolete igo ekawe enkwenana kando na ekawa yoko nywewa na nyole investor yem kor Dubai oyo na nyole tebe avocado already ata ito invest 1.3 billion as okru siam of that avocado and then kwena na levi meli on table nada ita arole sinabeke e factory ende aga cha litongeri kera no boli mobole e factory ende ye kawa tali esenge nje kawa yoko nywego barusi egentege ko cafe nime ekikorosi ebinyiwa bikonywegwa ensengima energy drinking beverages that chiwenta kwena no osechi konywewa worldwide nerigo jakobe ya kabere after yemo ya Europe igo nindigire tuwe chimotu investor na ndenda temboli abana ba minto bari locally gaiga bali ngumbu mokonyora investors batume bono tuansire ekera mno yo kor Dubai na ile tenusu ya industrial park tuabekire mikakati ngaki tokonyaragose kiwa chi factory chetu lakini bene obolendi lazima bwanze n'abalimi abanyene abayibi aba mbamanyekanete abalemi lazima emanyekanete kiro omulemi emeterenga asumegete chikawa gopima echinganega omwibi na otoko mumanya kurwo ekera edat nduri gochi wanjira muntu onde bwensi otali mulemi agole kawa korusi ekawa we are going to make sure to have a proper mechanism yo controls ko no eso ko we yendo ta manga ki kobogoli kawa kuruga ego chiaralia actually in my budget eye and God willing in my second term we are putting all security apparatus technologically to make sure egento kendege korugusi gaiga etuma etengento no enega alige tubire the way we do scanning Mombasa all our major roads chigosoka korugusi we must make sure to amanyire ngakeke merige korugai si ayonyo kolesko gali abana ba mintu muri social media market account yetu negativity tego tokonye matusta otokonye tigatorenga kitokoni usiye itotokonya abayivoli baito toikonye nditwekabanyane ekiera ense no eligere bintu birito kora byo koramana mbigo tokonye igento kiekera tokonye no koleta abantu barukinga gusiye ito na butokonyara ekiera twanyarire Tuska bosio hase roboti rondo mwanchumo rigereria hase county ya Nyamira bono nigo oyo okorigia hekerogo kibo governor se county Walter Chanwa habwato gitobo konyu buge simakia mache ochase skuru yabo iseke ya Nyasio yo kutoka se wodi itibo embunge not Mugirango ase county yo okonyo buge sima nigo bogo chicha kubwatekana ne skuru yo koba seke tuno ikoro abega sekretare higentobona gikwira aborokiwa kobanega siankongo yo koria mache korware higentobona kegusire chinga kichabo cha masomo Marikito Steven Nyarikie Mbunde utumanyia senchiro bikara Bochori wo mwaka 2027 niga barai ao bagendere gotire amatimo bose wesegi yokoria ekero kyobogabana se county ya Nyamira Dr. Walter Ngundi Chanwa nigo ritkoria igora habwato getege sima gose pohor gochia ase school ya baiske ya Nyasio Girls yogotoka se wodi itibo ase bunge ya North Mugirango ime ya Nyamira ayani gago chicha mnenchire ya moyo kirene okoboka ase amate asekeria kweranga skuru yuera ase tunugoro nigo yatware chinga kichingo nkegima asaboro kiwa utabera kirasime asenjira yo korigia ngai bakonyora amache ndio mimi nasikia week hiyo inaitwa public participation si ndio nimesema katika hii shule ya Nyasio ambayo Nyasio Girls ambayo tumekuja shule changa ambayo inaanza sasa tumezawadi wao kwa mradi binafsi wa kutengeneza kisima cha maji
na hicho kisima maji itawasaidia, kwa sababu hapa ni mlimani, watoto hawatakuwa wanasafiri kwenda kutafuta maji kwenye chemichemi katika mito mbalimbali. Bagukwanekere kioni igoti nyomba isato ichirense ya Banyakoni nigo kobomo cyatebire nchigotena Dr. Ward Ngundi Chanwa asomwa ko 2027 ndabate na mamu into to cyangwa yase ne nyamusitani to rangeri gabo na Dr. Chanwa akarama yari tulyange dogaje kwatari wala au da konya wanda ba minto atuango tigango moto cyega uri wala to tigero ko ni wana bono toko mo dewa nyari mo kwana kwate one time Wanyaribo! Wanyaribo! Ulidanganya sisi! Hakuna barabara hapa! Hakuna hata maji! Unapea watoto wanasa shuruti badala ya maziwa! Intagito momekie a declaration igaiga eni ekorokwa Bonyakoni declaration nage ekorokwa mwana kwa nanyi wetagito moshauti mwensi Bonyakoni Anderorera Yonsi ngima Bonyakoni inakimo batayaberie terimo biamono omusike kuorita ayegwari kurusio wanya sae n'abantu banyakoni onare gatebanya gaki mware bwanja timwe base kumwainereria anja banyina intu tokoibora ntoibora abana baito tabatutabori around year 2027 etotagete beautiful leadership mwaigure asengwana yoboiraniri ya bwango musike wote Januari gekere kyagendere komocha county ya Nyamira sogotekerania magendero aho chichiro tumubwati street lighting tumubwati saa 12 unayaba omuntu jagire gutama guchimwa esengenjo arishikonyore bibagwatira bimoita Jipara tutobwati bigibige kare wocha naende nabikora gutora nchera. We don't want that abantu baita bange bachande kiresenjo ya makosa makama kegai. Nonye Walter Chanwa agakurwa sebunge ya North Mugirango nabo igomo bugabana Onyamiro Musikamo Sinyaribo abare kobomo nigo atebirenga umugabana urabi strike ni magendro na ibo bantu bake bakonya pamonya maiga ngachikureki ngabono maite ngabantu baito ba North Mugirango ngabono Munyaribo bango chokwa Eliboni abakorera mu gocha ko egero etigato ekwanye naende bono byo chibokonya to chikonya abantu bagambire myaka 17 kalibayo egendo kende omwaka wa bero bisikuru myaka 2013 kalibayo naene na munyora ari konge bali mwaru ikonge ngamote byo chonge kura mwaro chana kandete ya debete mujura boli oba MCA orangere mwari mu university ade osomia nasai nigekere kyasabire abanoti Mugirango nabo igo Nyamira kobomo basire ganga yaye yo kuri yo bugabana ase county ya Nyamira ekero ko ira ngombe yaye chiro sengenjo ntobade chiombe twensi na ndo biye chiro nere konge yecho kwanyore ngombe yawo ndeta yo kobori bigo likore nchira kogenda na kyoko iwa aya ekagwa otabori gorigo koni ola ngombe iyo Stephen Nyarikimude Ensoko TV Nyasio North Mugirango county ya Nyamira Mancho muriria togos kabosio hase oroboti rokobwate kana no bwebi bwestima hase county ya Nyamira maiga yigeta senegi Ensoko TV kumurekera hekerero kyabamenyi bense muyorwa kiwodi abokere bunge ya North Mugirango county ya Nyamira kubwate kana no comment kana ko bwebi bwechiwa chestima nigo motendri we company ya Kenya Power county ya Nyamira Dominic Ondieki haisokire na kurun kwane hae kagosanga nabarikia mangana service yae nigo Ondieki atebire nigo baraiche korosye chiwa echo asebona bwatukire kurige tindi gucha sebonsi barache kobe ko biara ko ne kyo bwebi obo nigo barache ko mekere getambo kerege tindi keri chiko Tanangoro ku Engineer Dominic Ondieki nje county manager ya Nyamira twabere togo chandaka na mangana vandalism no kuiba chiwaya no kuiba chitransformer no gusali ebintu byonsi byomuliro ikenege ntukyana nyaguto chanda se nsega ya Nyamira na shinze muna borabu yabere ne eko tuchanda bona yanto bwate kesi kya ruaki chiwa chebetu
njabira kwa report ya service yetu kwa cha biche ibiro tokana tobataye cha report ya police banare abstract ikira twanara go change ine process to gukora katwanara abstract twanara go change wayecho so ntubwate plan yo go change wayecho yo kwanda chiwa chinyi gara tobeke akini ntango basaba abana inchi ba minto estima ne yakero monto estima kera ya ibiru iwa affect kero monto nabantu abiga bari kurwara nabantu baramona itu kera mukono ara mubwate information enda yo nsiranya yo tokonya na report ya sayintu ntubwate security igira banare ko ramangana yiga banare kubwata abantu abakora vandalism yechiwaya ne transformer cheito se transformer ya nyamatoki ya batenga ngowire tukaruse transformer igira tunyare ko ne konya igira tarabu ntwanyara korosi line yeyo kababu yetu kanetene nibi tukarosi akidumba tukabeke mete ya concrete irabe permanent ntwabeke transformer yo on Saturday one more nororo ogenda turabasabe please munyara utendera chiraini cheito chiraini chige chikobasaba kero monto kero yasarekire kero monto ga ko affected ono no kubasaba munyara gutukonya asamangana vandalism ntoko nyara koboro kira stonyara korenda estima one estima ne yaino inyumuranyare konerenda tuska bosi mwanchumo rigereria hegati ya barai aba ko koboke kya magia DCP no yo kabero mukonyi bo muri bwense rigadi gashagwa niko bono bae sokire na komochia siasa ichabiri chikwene kiwa ANC hasiba mochire gati ya barai bali banyarire ko bakogendera kwene kya siasa chubo kabira na kubabaga abananchi niko bono ba mochire hegati ya bajumbe kurwa sense mo ya Mount Kenya abo barase serikali asakiri batabiranga niko batarikirania emeroberio yo komochia hegati ya barai bali ba mochire orogongoro hase siasa chabiri chikwene kiwa samatuka bango. 2 weeks ago, at State House, Mombasa, Mr. William Ruto and Mr. Kithure Kindiki and UDA allied MPs of the Mount Kenya community within prompted Mr. Omar Hassan, the venomous UDA Secretary General, and Mr. Amason Kingi, the Speaker of the Senate, to a tribal offensive against the people of the Mount Kenya region. The script was well executed. They were later backed by the National Treasury Cabinet Secretary John Bandi and the Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot. Mr. Omar Hassan has clearly told the people of Mount Kenya that they will never be anywhere near power. He called the people of Mount Kenya all manner of names. All this was in front of the president and his deputy, who were nodding happily. We further heard that the UDA allied MPs from the Mount Kenya region were trying to shout at Omar Hassan, the UDA Secretary General, to resign. In fact, they gave him 48 hours to resign. It is now over 350 hours. Vote out if you're men. Vote out if you're women enough. Why haven't you called on Amason Kingi, John Bandi, Kithure Kindiki, and William Ruto to resign? We are not fools, and we are not your children. You are our colleagues, and we know you well. Further, we know that you are in the William Ruto script to split the mountain and introduce new wheelbarrow parties. We are waiting for you to bolt out of UDA. Bring that wheelbarrow in whichever color. Some of your friends have been trying, and the dream hasn't taken off yet. Where were you when William Ruto killed hundreds of Gen Zs? Where were you when goons were wreaking havoc? Mancho morigaria habo no togika omwerio hase ogukumanya hari aenekiwe hase ritukeriga hasobutkobiga bwa kabero mutenyo gatano rimo chenkoro kwa Clinton Ndigi nyasaye ka wanchanande tunyari ko batukomera na asembeo aseribaga yabambo tsekuru ase studio ya kabere Barnabas Sondari Kelvin Bogoi na Voigo Deborah Mwenesi korengina alikuwa ndrebya nyasaye ka wancha tumira na asembeo twara butkobya abego gandra ko twara borigerio bya bwemero bya gandra ta asembeo Yensoko TV.
Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.